Kagitenega ka makanisa jethirite za kirumirwa ni mathina kathomba kumania na ikarika aria mwitune jwa Shakahola na ndi akristo ba kanisa ya Ntimene Kathai Zion Buri ni bakuria thirikari ithirwe igichunku na muno makanisa maturene nikenda gutigira antu babainge bate kwithirwa bakiaiwa kirima antu jegie ndini. Kagitene ko ni bakuria kristo muno ba ekuru kwimenyera na kanisa nikenda kinyabo bate baki thingateria mantu jaria jateagirite. Okaitene kawe kariko riria kuria riria kuyirwo ntuko mwithoni wa Shakahola county ni ya Kilifi Miriam Tubaku ikithikurwo kaite kiringanithwa na mutumiria Paul Mackenzie karika riria tetenkurani muno makanisene mwanya na aria akristo bakanisa ya Ntimene Zion Kathai Buri bakuria thirikari na undene muno shunkuna makanisa maturene muno kulukira tongorero matura nontu no kwithirwa tenteri wake karika riria buru atongeria muno baba nturene batonyere nikenda bakamenya omabungwa makanisa jara jonde je nturene iti imurungu mubija kuromba jonto anto bareja bena mantu jao jege gochwa mbecha bakawi murungu bakuromba na tebu murungu kuromba ikiato kuromba atongeria nyumba 10 machibo jeto masabusibo jeto bajokie kanya gaka bachungone bwega kanisa ikiambirwa na ikirugurwa bakamenya kuma iguru kuma mutongerio rotongeretie kanisa iu ikumutongerio kariatia na imaono je kwena jo mantu nejege kanisa iu yetete kurugurwa nikenda kwairania kula kujurite ndene ya ndikuru yetu kukanyia sasa rais wetu ni atonyere mantu zaza na inyenene nikenda bakomba gutunkuna mantu zara ze Kenya taraze yatete nambere kuthukia Kristo taraze yatete nambere kuthukia makanisa nonto makanisa zakeza kuingwa ndigurune yonde gutino twitho twitite nonto twinde tukumithagia mwathani umwe ibatonyere na inyenene nikenda bagatunkuna mantu zaza na nikenda bagakinya muthia na bugongo jwa Kristo jomba gukira miario ria yukinywa kirore kinyi muthinjiri munene wa Murungu uria nwe mutongori wa kanisa cionthe cia New Zion Harvest International Church Kenya Jacob Makunyu kuromba kindiki ura wa interior atonyere nteto imono na kinya president alitente to ibwega chitego bwega na imenyero bwega nikenda muturo gwitwa Mackenzie ategwa kithira gwe kanisa yingiri na jana anturene no tutumba kumenya kithira kanisa yu nyumbite kwithirwa yenete Kenya kuntu kuinge kana kithira itunyomba tokai na ndi kwenda mantu jase ko burune uria cabinet interior na nikenda abibia nteto ikugwa amenya kithira kwibangi bagwatene nawe kana kithira gwe kanisa yingi igwatene nawe cionthe manikenda ichekwa mantu jeu nkuja unga mukono woni nkyara ya kwani yabe makanisa yakwa jonde jase Harvest International Church na igote gwe kanisa yingi toyugaki Mackenzie na mataro ya tumiria bao muno baekurukirie kurubangi makanisa ne baribo balingikitiane ne karikari kuma mwithoni uyu Shakahola tubaba ingi bakuthingata tubane ekuru na ningiromba ekuru bonde kana mugongoji wa ekuru kana mugongoji wa Kristo jomba kwithirwa dwina divine spirit ya kumba kwithirwa bena kirundu gya kuthoja mantu jara bakwirwa kana mantu jara bakuona pakadinga kataga muntu uno cha mutumumu kana za tumumu pabadinga tabate kumina betite ibamba yakuria Murungu kana bakamba kutho bena kanya gakuromba nuntu kuromba ikuguka batethia nkiripotera weru weekend kuma Buri mbita wa Kelvin Kimathi.